Hadin ka jingud jingnam jonggi para nongrep ka shenong maupat ka bahap ha ka umsding CNRD Block Haribhoi District halor ka jingbomla ban pentre kam ya ki kor ki bor ha ka processing center ka bodon ha ka te ka shenong. Nakaliang ki nong yalam jong ka Hills Farmer Union hapo ka jingalam jong General Secretary uba Alfonbert Carsentiu harangkat ka jinga sendan lang jong Presiden ka Sonidan Circle uba Roswell Shadap kumjuru Presiden jong ka Umsting Circle u Justin Roy Dotdong bat u General Secretary ka Umsting Circle uba Brin Stars Imli bat kiwe ki pradekot jong ka nekaseng. Ki nongrep ki lapan pau ya ka jingkemen banyu i ya ka kam bala pentre da ka MRDS lengba ka te ka project kaya cacaj. Bat kinongrep kiladon ka jingkermen ba kila mudur ba ka jingpos niu jongki kan seurlong lengba ka neka processing unit kamtam ban ot yausing bat that ban chena powder. Henry tang hadin balawan ra ya kine ki machen kimtip nak e kadaw ba ki klemla ban pentre ya ka. Kumta ka project jong ka MRDS kalakut no house nem arjar khadar. Nadu kate ka snem hi kinegi kor ki bor kila syusa khongreng klem dala ban pentre kam yaki bat menta kine kitiar kila syujot bat sarang klem penot kam AA. Nakaliang jong u General Secretary ka Hills Farmer Union ulapan pau ya ke jingbenyau halor ke jingbomla ban pentre ya kine ki processing unit. Ula kerpat ru baki department jong ka rep karyang ki officer ki badepet ya kene ke benta bakin sumbha ban wan jengok dalaki khmat ban yarap ya kine ki paj ba nong rep. Di Pak Roswell sedang tangne ya mupat ini di sini mupat distrik Haribhoi District blok sini sa kongren jong kena kayu kalong nomor ba ini lah ban pendiai kena mesin jadi jimbom ya itu kini mesin kena kayu sa kongren jimbom lah ban pendiai be nomor bahadin baka MRDS kala kun no harus nem arjar khatar nomor kode MRDS ke dalam nanti jadi jikut no jadi MRDS baru di beri badan secara ketang omdan syu dalam nanti te nakaliang di politician ke nomsin dari dia tu hilang kentai benda tu kan tak tahu sakut kan ya semua nadu senang arja kadwe pe kene ka mesin di operator tu nila de pak training te sepo alas kan blok badan tu ka kilat 6 tahun kedong barang ni lapan biang lut kasak stang gaji penyai din bagaimana bias kamran syu connect holding ni yo skim na po DC di ai kontrak nanti na blok jika ada jika sinet jong kinong susnong teki ai sumha syaka neka kisah grup support idon nyotli kisnong ibadon apa asal grup di peluang gaweka taka cluster version di kod miswa tika sumhan asyata ka kanhun kade ka jindu nong ka ba kraw ha be di bat ka jing bumla punya jing sa jong ne mesin bat kana kayi khang rakumna ba lada kala nomor be jing la rai namar ba la tho ang temo kade ka jing jar kusinin endre kamdon ko kunta kala de ka jing wit ari sya namar ba kala penderan ni ba idon hamne abi de kana ibubun gibre lawan pek hamne giwan rum di baju lagi keling la jubak hayu siju de kala pelong man jingwit ber jing la rang ni idon na kalian dunia jikong ka hin sama yumian mata kasi midon hakane ka snong mopat ka bahap apo umsning blok ka bahap ro apo Haribhoi District PUI mata kasi niwan ban jurip ya gane ka yen kene ka yen kade ka balasna na du snam arhajar kadwai bat kum bagi lagi gini machine di bala wanra na kata commission ka ba hagato ko por la pentre de MRDS te hendre nomor ba ka jingkut no jo kata ka jo ka MRDS kami Meghalaya Rural Development Society adu snam arhajar kadar kada penlong ya kani di machine bagi susah kongren adu meta jing sisa nakaliang jumi ni ai kuble ye kitrai jong kini kacaka di bra ismo bha nakabenta ban penjeng ye kani kayi ka bha kani lesi ka bala penlong kum ukhau bani ka bala ban krishan ki bobon ki longjeng ki bari hapo jong kani krishnam tenre fi ni yo ye kani skusi bha namar ba banchuan bu kumni ye kani kayi ban banchuan bu kumni kini ki machine klem trikam kalong ka inge ka ba skusi adu kata bat nakaliang ka jongi kum kinong yalam jogel somai mian midot ke jing skukhia alor bani
te namar kata kadang kita kasih hadian bagi jiput jinam jogi para nongrep ngilawan hadu kani kasinong bonwan pe di daladi ya kani kajingi bagi nongrep kajungi ki kendo jing sisa kani ka mesin ka ba tene ka mesin ka badan hangi hadian i kani ka mesin kani ka kotar ka bagi ki slice kini ki yausing bagi kwa ban bermi ya ni dry ginger da ka basu slice nantang ladan kani ka mesin ban pen kelapa powder Henry kajing bam trikam jogi ni ki mesin pade ka kalong penban ka kajing dukha mensi mi kini kinong sok ni bat kalong ru penban ka jengwit jong kani ka yeng kabaran hakani ka senong tukum tangi kerpat iki bor ke badai pek hakabede ki bala shisha banira ki kinong rap lakin thau hakanu kanu karukom namar kumbang i menta ba kadan kajing sak khanyat palat jong kinong rap hakabede berus ini tekani ni sutu bakani ka project kalong kabade biang kinong rap nakabenta ban penmi yo dry ginger ban penmi yo dry slice ginger yo powder tingi kerpat ya ka department kabade kini ya kani hakabede bat kani ka hakabede kumnu ban kentiu kinong rap lingba ki mission ki ba fer lingba ki scheme ki ba fer bakin wan jungo kerpang ya kani ka jaka bat ki ban yarap kinong rap jungi ki ong kilong ki blak loy lada dai ban pha training ban penia ki machine ro nakaling jungi kumdan jinge kilong ki bakloy ban trikam taba ka sulong no tang ba ka jinge kalong ba hakata ka por kamdan ka jinge trailang nakaliang jogi politician bat nakaliang jogi jaga por sarkar bat kunjur ki ba penya kata commission dan nakaliang jogi ngisngo ban tentu ya ka sarkar maka dai ban le ye ban yarap kinong rap ban tentu limba dry ginger bat powder ginger ka ban ni la ban supply nakaliang kadang kathan ni suthu bakalong ka jing penmi yo sing nakaliang ka jaga kalong massive kalong bun hadu kata Henry hadu minta kinong rep jungi kidang long hi kajuk rem hi ban supply ro ba tena ta kadau ni kwa ban kentu ka sarkar ba lada kalong ka bakloy ban wan yalam yo saru ban wan pe kini ka jaka